غریبان شو پروداکشن تقدیم میکند اولین تاجیک فیلمی تربیوی با نام جانوناویروس. در نقش اساسی این فیلم رستمی کال، جانون چای لاو، دفشه کیرم در کنو چوچ ایک ای شواسنگری کلوبی، صغیره بگی دیگه بارون ایک ای پولیوچای فاروق کو، برای کی؟ شوای شهبازی 2211 раз один раз не пидорас. Kuna dagam tu hayvanı çi tu? BIGAK Dalbayоб, Muborakşo AKA Yomba. گرد برای راکتا پاستانه توجیک ریکتا فیلمی мазкурро шумо ба наздикӣ дар ҳама точкаҳои савзифурӯшӣ ва наскифурӯшӣ метавонед дастрас кунед ва касоне ки ин филми моро копия карда дар инстаграмҳои хичон мемонанд мо онҳоро аз рӯи қонуни ғарибоншов, кодекси далбаёб ва статьяи мазгаёб гунаҳгор дониста шуморо сахт ба ҷавобгарӣ мекашем.